Dobrodošli u ovu vođenu meditaciju koja može pomoći u trenucima kada imamo previše misli u glavi. Smesti se u položaj koji će ti biti udoban i ako želiš, nežno zatvori oči. I uzmi jedan duboki udah i izdahni. I još jednom udah i dug i miran izdah. I dozvoli spoljašnjem svetu da se makar na nekoliko trenutaka polako utiša. I kada se namestiš, polako osjeti tačke sa kojima tvoje tijelo dodiruje podlogu na kojoj si. Bilo to da su leđa, zadnjica, noge, samo osjeti. I dopusti ramenima da se malo opuste, vilici da omekša i mišićima oko očiju da malo odmore. I dozvoli toj težini sa grudi da lagano spadne. I nastavi da dišeš sebi prirodnim ritmom, obraćajući pažnju na svoj divan dah. Svima nam se ređe ili češće pojavljuju negativne misli. Misli koje nisu tako prijatne i koje predviđaju nešto loše, koje nam govore da nešto ne možemo ili nas vraćaju na ono što bismo voljeli da je drugačije. Ali sama pojava misli nije ono što nam najčešće donosi teškoću. Težina se često pojavi kada se toliko približimo nekoj misli da zaboravimo da je to samo jedna misao, da nije nešto što je uvek nužno, činjenica ili istina. Zato ćemo u narednih nekoliko minuta pokušati da napravimo malo više prostora između sebe i svojih misli. Ne tako što ćemo ih zaustavljati i ne tako što ćemo ih gurati od sebe, već samo tako što ćemo ih jednostavno primetiti. Kada se pojavi neka misao koja privuče tvoju pažnju, možeš samo da je primetiš i u sebi tiho kažeš: aha, misao, i to je to. Vratiš se na naše sidro, na naš dah. Ne moraš da kreneš odmah za mislima i ne moraš da ulaziš i stvaraš neku priču. Samo jednostavno primeti i nežno vrati pažnju na dah. Osjeti kako vazduh ulazi i kako vazduh izlazi iz pluća. I vjerovatno će se pojaviti još jedna misao. To je sasvim u redu. Opet je primeti i bez bilo kakve ljutnje prema sebi vrati pažnju na dah. Misli dolaze i odlaze i to je jednostavno priroda uma. I svaki put kada se nežno vratiš dahu, ti vežbaš upravo taj mali povratak u sadašnji trenutak. I nastavi još nekoliko trenutaka ovako, bez bilo kakve borbe, bez zadržavanja, bez onog odgurivanja na silu.
I sada nežno pronađi sebi prirodan način da izađeš iz meditacije. Pomeri možda malo telo. Oslušni nešto iz spoljašnje sredine i otvori oči. I ne zaboravi da je ponekad dovoljno samo da primetiš misao i vratiš se sadašnjem trenutku. Do sljedećeg slušanja.